Dobrodošli u novu epizodu Ane na Floridi. Nadam se da ste mi dobro, zdravo i veselo. Danas za vas imam jednu epizodu koja mi je jako draga, zato jer sam išla u hrvatski klub i tamo sam pričala sa nekoliko članova o njihovim iskustvima, dolasku u Ameriku, pa onda kako su nadišli neke prepreke i da li imaju kakva žaljenja. Tako da uživajte u ovoj epizodi, nadam se da će vam se svidjeti i nemojte se zaboraviti preplatiti na Anu na Floridi da ne biste propustili još ovakvih sadržaja, a već i znate da me možete naći na društvenim mrežama pod imenom Ana na Floridi. A sada je moja gošća gospođa Nela, ona je inače rodom iz Istre. Kako ste mi danas? Dobro, hvala. To mi je drago čuti. Daj mi recite, molim vas, koliko dugo ste u Americi? 60 godina. 60 godina. 61, jes. Dajte mi recite, jeste uvijek bili ovdje na Floridi, odakle ste točno? Mi smo bili u Italiji 18 mjeseci i tada smo emigrirali za Ameriku i došli smo do 65. Bili smo u Cleveland, Ohio 45 godina. Wow. Tamo smo si zaslužili penziju i onda smo doselili na 16 godina u Floridu. Jeste zadovoljni ovdje na Floridi? Je vam lijepo? Mi se sviđa jer Florida je skoro kao Istra. Jako Istra je slično. kao srce, a ovdje je mali Penisula i tako. Da. Lijepo je vrijeme, ugodno vam je. Perfekt, ne može biti bolje. Ne može biti bolje? No. A tamo ste imali, u Clevelandu ste imali snijeg i led i... Snijega je bilo dosta i većina je bilo puno, kad smo došli više je bilo snijega nego što ima sada. Dobro, malo se promijenila klima. Yes. Dosta je bolje nego što je bilo. Dobro, i recite mi šta vam je bilo najteže kad ste došli u Ameriku i kroz sve te godine? Šta vam je bilo najteže tu? Kad sam došli smo samo ja i mama. Prvo, ne znaš jezik, nemaš nikoga. Ja sam došla s mamom tu, ali moj današnji muž, mi smo se upoznali u Italiji i tamo oni su prvi došli i on je zahtijevao da dođemo i onda smo tu došli i tako poslije 5 godina smo se oženili. Lijepo. Imamo 3 djece, 5-6 unučadi. Divno. Yes. Divno. A koliko često idete natrag? Kad ste bili zadnji put? Evo, bili smo natrag 3 godine jednu za drugom, a mislim da ćemo i ovu godinu. Odlično. Yes. Kako se osjećate i šta vam je najvažnije da radite kad se vratite u domovinu? Šta morate posjetiti, šta morate tamo raditi? Ja još imam dosta rodbine. Sve moja bližnja rodbina su većinom umrli, sad su mi samo ostali rođaci i rođakinje, bližnji, još su mi prva rodbina. I kad idemo tamo, išla je naša čer već 3 godine za redom s nama i sa djecom, onda mi si tamo rentamo stan i ona bude po 2 tjedna i onda ja odem u moje familije, idemo ja i muž, onda i on je iz Lastova, onda idemo na Dalmaciju malo. Divno. Bili smo u Međugorju prošle godine i da se prođemo lijepo u našoj domovini. Da malo putujete, da malo provedete vrijeme. Dokle možemo, sad smo već ostarili pa... Niste vi još, neka, nema stajanja. A recite mi, šta vam je li vam Amerika, današnja Amerika, drugačija nego ona nekad? Recimo prije 50 godina. Svaka godina ide drugčije. Kako bi rekla, kad si došao, imali smo posao, odmah smo našli posao, bilo je drugčije, stvarno bilo drugčije, a sada mi smo se već tu ukućili da nama je to naš normalno. Dom sada, to je, mijenja se svaku godinu se mijenja. Svake godine se mijenja. Da li je sad bolje po vama živjeti u Americi ili nekad davno je bilo bolje i lakše recimo uspjeti dobiti posao? Kad je bilo malo bolje? Kad smo mi došli bilo je svakakvoga posla. Onda su ljudi dolazili na veliko, ali dolazili su pravilnim putom. Nije bilo ovo što je danas, što dolaze izbjeglice, da ih mora Amerika hraniti. Kad smo došli, odmah su nam našli posao, našli su nam stan i odmah smo uputili se raditi, plaćati taksu koji Amerikanci koji su bili. Ispunili svoje dužnosti. I onda poslije 5 godina postali smo državljani naši, Amerikanci, i tako da svaka godina nam je bila lakše, uputili smo se jezikom, imali smo familiju, djecu, prijatelje, bilo je naših Hrvata dosta, bilo nam je
svaki dan bolje. Da, da. Jeste stalno radili dok ste bili, mislim, naravno bila ste i postala majka i to. Jeste stalno imali neku karijeru dok ste tu bili ili ste bili više posvećeni svojoj kući? No, ja sam stalno, većinom sam, dok su bili manji, par godina nisam radila, ali poslije sam počela raditi i radila sam većinom i obi dvojica. Bili smo i bez posla, kad je bilo malo išlo dole posao, ostalo se bez posla, ali smo se priuštili odmah drugi posao. I onda ja sam se zaposlila u General Motors 78. i odradila sam 30 godina i od tamo sam išla u penziju i ima jako dobro mi je za sad. Odlično, odlično. Kakav savjet bi dali nekom koji je novi u Americi ili neko koji ide negdje u neku novu zemlju? Kakav savjet bi im dali? Kako se prilagoditi novom mjestu? Danas je teško se prilagoditi, danas je teško naći dobar posao. Sada i sve je poskupilo dosta i dosta je bilo te bolesti i išlo je dosta sve dole. Nije to tako lako baš sada da neko dođe ovdje, ako nema dobru struku a kad dođeš ovdje moraš polagati, nije važno što si. Da. Moraš opet polagati. Iz početka. Moraš početi. I ako nemaš nikoga i neseš malo više novaca, nije da. Bar ja mislim. Znači samo naprijed, pozitivno i šta? Neka te prati zdravlje i da sve u redu. To je to, dan po dan. Može se snaći. Tako je. I za kraj da vas samo pitam, da li su vaša djeca ikad razmišljali, da li bi oni ikad možda živjeli u Hrvatskoj ili ovo njihov dom, oni sve znaju samo tu? Oni su tu rođeni, oni su izučili dobre škole, dobro se snažu. Imamo 2 sina i čer. Čer nam je režisar Nurs. Odlično. Sin stariji nam je aerospace inženjer, a sin mlađi on je Oriental Medical i on je u Kaliforniji, on tamo radi na cijeli firmu. Svi su na dobrom putu. Znači da ste dobro obavili posao svoj. Ja mislim, smo pokušali. Ali što kažem, oni volu ići vidjeti. Volović, naša čer je išla 3 godine, jedno za redom, za drugom. Htjela je svojih 50. rođendan da dovrši tamo. Tamo je i tako da ona voli, njezina djeca su voljeli, ali tu je njihov. To je njihov dom i sad je super da možemo i brzo doći, nemamo više toliko presjedanja, sve nekako jednostavnije, je li tako? Ja, Puno vam hvala, gospođo Nela. Bilo mi je zadovoljstvo. A sad sam tu sa Ana Marie. Inače, nadimak je Marina. Pa dajte nam recite kako je krenuo taj nadimak. To je dosta drugačije nego pravo ime. To sam upravo dobila od mog ujaka, zato što kad sam ja bila mala, oko 3, tako nešto, 4 godine, onda sam ja uvijek pjevala onu našu pjesmu Marina, Marina, znaš da te volim ja, pa naravno i tako sam ja onda dobila. Odlično, odlično. I ostala Marina. I ostala Marina do dan danas. Odakle ste inače i koliko dugo ste tu u Americi? Iz Osijeka. Iz Osijeka, isto Slavonka. Tako je. Aha. I koliko dugo ste tu u Americi? Ajme, mene od 1976. godine. Ajme. Došla sam tu kad sam imala 8 godina. Zanimljivo jako. I šta vam je bilo, da se sjećate još kad ste prvi put došli u Ameriku? To ješite kako. Da, kako su bili ti prvi osjećaji? Su to bili strahovi ili kako je to bilo kad ste prvi put došli tu? Kao dijete od 8 godina, mislim, bilo je strahovito, zato što jednostavno sve je bilo čudno, nisam znala ništa, nisam vidjela drugi svijet i drugi narod i tako da mi je to sve bilo, mislim, neobično. Najteže je bilo zato što ja nisam znala ni bekniti, ni da pozdravim, ni da kažem haj, Bog, ništa. To mora da je bilo strašno. Bilo je to malo teže, ali pošto, hvala Bogu, imala sam samo 8 godina,
bilo je puno lakše zato što ipak djeca vole da se igraju zajedno i tako da onda oni su meni upravo pomogli puno više nego što je škola. I zato što htjeli smo se igrati i tako da onda ja sam kroz njih naučila jezik. Tako su to djeca, mislim, tako su hvala nevina, Bogu. tako su otvorena. Dječica su najbolja stvorenja na svijetu. Jesu. Jer nema nikakve diskriminacije, one se samo žele igrati. Da, zato što je ipak za mog brata koji ima, on je imao 13 godina kad je on došao. I za njega je već bilo malo teže. Da, djeca su već posebna. Da. Jeste od uvijek ovdje na Floridi ili ste bili živjeli negdje drugdje? Upravo ja sam odrasla u Chicagu. I bila... Koja je velika džungla. To je potpuno druga priča. Velika razlika između Chicago i Floride. Ali ostala sam u Chicagu sve do 2003. I onda sam odlučila, vrijeme je da ja dovedem svoju djecu i da dođemo u Floridu malo da je toplije. I, bolja klima. Puno bolja klima i narod je drugčiji. Mislim, i tu je u ono vrijeme još je bilo onako donekad da kažemo usporeno malo, ali sada već, sad se već vidi da se to sve širi i dolaze narod od svugdje. Posebno u covidu, je li tako? Došlo jako puno ljudi na Floridu. Jako puno i dan danas. Ali naravno, mislim, ko ne bi volio ovo sunce, ovo predivno vrijeme. Ko to ne voli? I kako je odrastanje u Chicagu? Da li biste vi rekli da je taj grad opasan? Da li su samo neki dijelovi opasni? Kako je bilo odrastati u Chicagu? Jako teško. Da. Ne samo kao dijete, ali pogotovo kao djevojka. Mislim da gledamo ono kad sam imala 8 godina, kao mala curica od 8 godina. Mislim, to je bilo, to je strahovito, ja ne mogu reći koliko puta sam ja bježala od, mislim ima svakakvi narod, jer narod ne može da shvati, a pogotovo i oni koji su tamo kod nas. Sve ono što vidite, ono kriminalca i sve to, to je ono pravo. Nije lažno. Nije lažno. Znači u Chicagu ako smo u jednoj četvrti, to je možda sigurna četvrt, a ako pređemo u neku drugu ulicu, to već postaje malo... To je... Svako ima svoju kvartu, zato što to je... Po narodima, jel? Po narodima, ali isto tako po... nacionalnost. Boja kože, isto tako onda ima oni Evropljani koji su na jedno vrijeme, mislim na ono određeno mjesto, onda ima isto tako Italijani koji su, Irci su i oni koji su iz Europe, tako da pogotovo mislim kada dođe do Španjolce, dođe do Crnce, i isto tako i za Kineze, svako ima svoje mjesto i zna di pripada. I nema prelaza. Ako prilaziš, onda moraš da znaš ti prilaziš i kako će ti biti. Ovo je odlično. Ali sad, koliko često se razmišljali kao obitelji, vaši roditelji možda i vi? Jeste li kad razmišljali, pa ovo je stvarno preteško, ajmo se mi vratiti natrag? Upravo moji roditelji, oni jesu tu i tamo. Tako da onda većina, mislim, oni su tamo 8 mjeseci, onda dođu tu kod mene i budu onda sa mnom jedno par mjeseca. Za njih ovo je idealno. Ali to ne može biti, to nije za svakoga. Ne može svako to priuštiti. Da, tako, ali... mi idemo svake godine. Ja ne mogu da ja ne idem u moju Hrvatsku svake godine i zato što jednostavno nedostaje. Nedostaje onaj način života. Mislim i naš narod je, mislim toliko i ljubazan. Mislim i hrana pogotovo naravno, ali i rodbina i prijatelji. Tako mislim ipak to sve nedostaje. Vuče nazad. Vuče srce. A da li ste ikada razmišljali o tome da se vratite? Trajno? Ja jesam upravo jedno vrijeme od 96. do 2001. ja jesam živjela u Osijeku. I ona je bilo... Drugčije je kada dolaziš tamo kao mislim na ljetovanje. Ali potpuno je to drugčiji život kada dođeš tamo. Točno. Za stalno. Zato što ima toliko puno i zakone i isto tako i onda kada za otvoriti neki biznis. Birokracija je teška.
jako je, ne da je samo teško, nego je jako komplicirano. Zato što oni koji žele da dođu, to mora se jednostavno, to nema ono gdje jednostavno treba ovo, treba ono, tako da imaš neki spisak. Nema tu pravila. Ne. To ono svako pravi ona svoja pravila, tu je ono malo drugčije, tamo je malo drugčije, onda svako mislim ide se okolo, mislim toliko puno, to su velike frustracije, zato što pogotovo kada dolaziš ti sa svojom obitelji, pa nemaš ti toliko vremena da ti sad trčiš okolo. I već je i teško, i već je velika promjena. Već je teško. A kamo još kroz sve te procese. Ali opet mislim, bez obzira kada ja gledam i za sebe, ja ću obavezno se vratiti nazad, ali za sada, sad bi samo napravila ona isto kao i moji roditelji. Malo tamo, malo tu, malo tamo, malo tu, tako da onda imamo oba dva. Malo do oba dva, da, tako je. Odlično. I sad da vas pitam za kraj, na primjer ako dolazi jedna osoba, pa ne mora biti ni mlada, nego ko se usudi doći, ne mora biti ni Amerika, nego u stranu zemlju, koji savjet bi vi njima dali? Kako da se prilagode, kako da im bude ugodno? Imamo još neki koji hoće da se pridruže. Super, to ja volim. Dođite na red, samo malo strpljenja još. Još samo malo strpljenja. Što ne rečete? Mislim, najveći savjet i to je da se moraju se vrlo dobro se raspitati. Zato što ne znam kako niti da kažem ono sa prijateljima, nego možda i sa drugim strancima. I oni koji jesu pokušali da dođu. I onda, pogotovo jer ima kao i naša dijaspora, raspitat se malo i onda mislim, teško je zato što ima naši smiješni narod koji ipak ne daju onaj savjet koji bi trebali da daju. Ono što je pravo, zato što... Istinski onako. Narod je narod, svi smo različiti, tako da neću biti iskreni, nego jednostavno mislim, svako mora to da shvati, pa to nije ono par dolara ti donešeš, nego jednostavno ti sve povučeš. I ti hoćeš, jer ima puno naših koji hoću da se vrati, ali mislim ipak tu je i svega, dobro tu je i politika isto tako, zato što ima dosta naših koji su tu u Americi, koji su u mirovini, oni bi htjeli da se vrati nazad i oni žele da se vrati nazad, ali još nije došlo do toga da jednostavno ima taj ugovor u vezi kada oni dobivaju svoju mirovinu. Da. Tako da, mislim, nije u redu. Jako puno, ali ipak, mislim, pogotovo kada oni dobivaju svoju određenu mirovinu. Isto kao i što u Hrvatsku. Pa ne mogu oni onda... Mi smo se mučili da sad to izgubimo, je li tako? Točno to, ali nećemo mi, mislim, nekoliko puta plaćati za porez. Ne, mislim, to nije u redu. Ipak nisu to zaslužili. Da. A vaša djeca, da li se oni vide, na primjer, ne znam, na neke duže staze u Hrvatskoj ili... Oni za sada, oni bi htjeli samo da idu na ljeto. Tako je. Samo za posjete. Oni su naučili su tu, a u isto vrijeme oni imaju svoju obitelj, ali bez obzira, zato što oni isto, oni su toliko, kako da kažem, proud. Ponosni su na Hrvati. Ponosni, tako je. I sretni da imaju to nasljeđe, jel tako? To obavezno, mislim, baš jesu, sin mi je pogotovo, dobro, on ima i tetovirano i hrvatski grb, i to njemu puno znači. Mislim, to nije ono što je samo ovako, ali to je njemu do srca, on to drži, to je njegovo hrvatsko, ali oni ću ići. Ali za sada to će biti samo putovanja da vidi posjete. A nikad se ne zna u životu? Nikad se ne zna, svako ima svoj put. Tako mi je veliko zadovoljstvo. Hvala puno. Ovo je inače prvo lice koje je nasmijano kada uđemo u Hrvatski klub. Ona je odmah tu na ulazu i odmah nas lijepo pozdravi. Uzme nam uplaticu. Ja sam blagajnica, ja uzimam novac. Sve crno na bijelo. I uvijek ljubazna, a divno plešete kolo. Divno plešete kolo. To je još jedna vaš talenat. Hvala. Hvala puno.